anjoin ni no me hwe na ni so ade ye de no ma ni nyina ato aha said o masi access office no o ma bobo glass na cars ni nyina no ye de ato akon office wo yes o mu kutatua ne se kan say o mu kwa koku no is it menshia ban e da no sunti amanfo esa na Aye, Oma Kohonom so Omu Kwakuno. Said Dient. Say any freedom of speech or Ashanti region. And Okwabushia 96.5 Facebook. Yes, and a Chaguno. Obian joining a Busia 96.5 office for the end. There were police depot, Patasi police depot. And Omako says the cars, Abu office and glasses near the Adina. Nadia Honor and Mrantina on so Mudo Munsaki can be a kama. Aha, Omudo Munsaki can be a said Dient, a dear parable mutim say, almost say, Omufata na omo point no mo reason na na say akwasi de Odike akokaseti ya ahemfu binuma omu Ashanti regional omu hwama galamse ekoso eno na okakaseti o sa asem ne say enya ohemfu no okaseti omu okaseti asem na ekoso no okay say galamse na ekoso asase so asem ne key point ni nyina ne say obi ntimi ma wasase so meya adwuma bia wa bra wo ne no onya we okay ana se bi yakura yankura nkitinkiti kura nim say ahemfu na ansase ne ye omu dia Okase freedom of speech opi chemu ye on say asemo a kosia de Odike kan okay nyansa nim okay let's condemn what is condemnable. How dare him why so to make kasa sachi Otumfuo we have freedom of speech in this country but untimi foreign kasantia Otumfuo eso nim hu bi why okay please akosia de Odike me wo fa no no why me fine why me good o mami didi no correct but adia ma santini timu eya Asante Kingdom me pese mami we case no bi enne de hold on me ba masa untimi ntina ha ni nsemu no lady B otonyom ya fene sen mami evangelist Dana Samoa ogoka setia gamancho omo frɛ no e ka chen se hwe no wantia nkrafo asase so okoho kopacho Kristo ni leto de odwan koi me pacho ni ameka no atiase men kase ni o makọ na kọ ne ye correct ebufo bi o mu afakọ ampa so okay freedom of speech ntino mabetena no maka che se na do danko akofo ado wako repo bi dabi anase me twantra to obi so dabi enti da bia me ka kire nkofo se Asante ni bia wo be follow kwasiampanyi ni bi no adi wo hina tem no wono wo ko social media people are so mean and dumb daft uko social media omo mu di Asante na tem nyina sa twinu asem ye omo ye bonofo ya any other region omo ye nkofo omo ye Asante fo wan ya please let's tell people the truth okay now meba mami we man twa me so na so bi kokasa bia me ya twa bale mami we kwasem la na me kare se mentimi konkran na me koye gamanche me ko school of voter region ho man sorry ehun so bi e kasetia to gbe bi wo ho Ebusia FM 96 adia ma wo ya Asanteni a wodi mu eye wo kingdom no untimi sorry now pedo cheap naked opportunity because of politics na ngu papa ne hofi na if you cry no me ametia me nyobia no wo ka che me se galamse ye me ni ubia me ro be court say no so basa so be shi what I say kwan bi any politics bi ankofo bi person mo fa so gu Otumfuo hofi no aya ade bi ase so anu ntem eno de eya asem no correct sansamfo ne sem no na wo se yen kasentia what I say because of I'm telling you 90% of Ghanaians what I say be bia be fa bia obi ahia change no correct I am hated the right people na do danko akufo do ni other people mu mani ya ka kire no eya mamo fa wadere fa nante baby Lizato kwa manu sa PV wa manu so Sarakatema me pacho the great PV Janto Aboaten ewo ahoma so yes former presidential staffer right. Yes me try sense abeka no but sisia de nyame adom yensa etimi aka no yes enyane tie se emra nipa bonefo bi ene youth bi a omu ni dwumadi kwa attack Odike no na me pacho papa na oho the great PV Janto Aboaten mo akwa ba eba busu 96.5 so no yes the great man me pacho na ho te sen yeah, that would Otumfuo Nyankopon ase. Mami go straight to the point because of your time and inti. Yes, yeah, that was say no mre. Na ye nya nti ye say abranti akosi ade Odike enkofu boni bi anase youth bi anase Ashanti youth bi akọ attack no. Na emra mo kọ attack no na wo ho bi. Me pacho asem no sempa na etie wadaworoma.
registration. Me can't quite keep saying. And the year and years were recorded in the number plate at the beginning. The office side, the one officer. Just what you do from the uncle back to be down because what he said. And could you on the Baba attacking? And I got to read it attack. In the next minute, you know, I say, it should take. Again, you need to be in there with the carry with the carry. It's almost new. That's why I said, oh, no, office, I'm or to trap them want to be on better to be a cash in one machine. To me, and can choke home to anyhow. Wow. Now, me pacho the great Akwesi Ade Odike. Now, says here, you fire. Send him here, dear Wadaroma. What please about other kind of things on case. Yes. Now, Sanko Fui, Mohu, money, dear. Now, Munim Kofu Kwamo. Maybe more, because I didn't get a woman. But boys will be more excess or money. Okay. Okay. Enti emra omobaye no na se na meti wase ya na Akwesi Ade Odike no ni ho. What can you Me pacho se meti wase ya na se emra sa nipa bonifo yi sa emrantie ya ombedi nyambra se mi ba ho yi na Akwesi Ade Odike no ni ho. No, but omo but the real is omo akombikuno. Hey, because enclose officer here to ogu mu matter enya tin kuma ho. Na se me pacho meti wase ya Oma please don't say bullet no. This is highly unacceptable. Ebufobi omwa na mafa kwampa so. Nipa ye ne twetwe nkomo the great PV Janto Aboaten, the former presidential staffer. Onu ankasa wo gani ne nim ene siye. Ana sa nkwasi asem yi men kan sa na papa wuti pen u dwane na bema da ba ne kwa bido Pedemo even get up and processes u jira pa ba ko ten nta wa bobo ebi wo wa bo ya from na say omu bowura inside one. Omu nta pe ko pa bo ne gas no we carry the picture ken you don't keep it eti omu ankasa dem say omu nshada nim Akwesi Ade Odike no because the way I watch say omu bowura ho a na woto won so omu ehunu no na say nyame o me di dem see say you should go there and go and no mo be no so you ni na officer na nyago po ya adi say ibi am konto mo kwa so e ni no officer kan e say we be sure na say hey les amenti bibiasiu ba ko di kiri ni hinisin na di buja cash ko anke kanani menti bibiasiu Mr. PV me question is eye esun ade atun so menhia nte guys ne ba ho ana se omo ne wo bi omo da omo da se o di buja enti menhia